Uyu munsi ni tariki 9 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Constant Mutamba yanditse urwandiko arugeneye Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Afurika muri rusange aho ari muri gereza. Nanone kandi mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kumvikana imirwano mu bice bigiye bitandukana bigize iyi ntara. Andi makuru ni uko Bertrand Bisimwa yanditse abicishije ku rubuga rwa Twitter avuga ko mu minsi mike biteguye kumva urusaku rw'imodoka ruca mu mijyi bamaze kubohora rucuye impunzi. Bana na Ndiwacu TV nimba ari irya mbere turagusaba ko wakora subscribe nawe uhora udukurikirana cyangwa se wari utumenyereye kuri Master TV 1 ubu twarahinduye twagarutse kuri Ndiwacu TV. Turasaba ubufatanye bwanyu kugira ngo muzabe mubasha kubona amakuru ku gihe kandi yizewe. Muri kumwe na Master Fred muri studio. Aha rejo tariki 8 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo ibaruba cyangwa se urwandiko rwagiye hanze rwanditswe n'uwahoze ari Minisitiri w'Ubutabera, Minisitiri wa Justice ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Constant Mutamba, ubu ubarizwa muri gereza. Nyuma y'uko Constant Mutamba agiye afunga abantu benshi cyane barimwo abo mu bwoko bw'Abanyamurenge ndetse n'Abatutsi bose muri rusange, abantu cyangwa se imiryango mpuzamahanga igaragaza kugenda imubuza ibyo akora ko adakurikiza namba amategeko y'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa iwe yakomeje kugenda yigira umuhanga cyane ndetse avuga ko ibyo akora aba abifitiye ububasha ndetse n'amategeko abimufashamo. Gusa ntibyatinze mu minsi mike cyane nawe ibyo yakoreye abandi byaje kumugaruka nyuma y'uko ashinjwe ibyaha birimo kunyereza umutungo wo kubaka prison ndetse kandi n'ubundi agashinjwa no kunyereza n'ubundi amafaranga y'ibikorwa bya leta ndetse kandi n'ubundi akagirizwa no guca imanza adakurikije amategeko y'igihugu. Ibi byatumye Constant Mutamba atabwa muri yombi. Ejo tariki 8 nibwo urwandiko yandikiye muri gereza yarusohoye hanze aho yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu kaga, aho ubutabera budakurikiza amategeko ahubwo bukurikiza inyungu z'umuntu cyangwa se inyungu za politike, aho yavuze ko bamwe imanza bacibwa ku rubanza rwiwe ndetse n'abandi benshi muri Kongo bagenda barenganywa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho badakurikiza amategeko ahubwo imanza zigacibwa zikurikijwe uburyo bwa politike. Reka tubibutse ibingibi Mutamba yabyanditse yandikira Perezidansi cyangwa se igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse yandikira na Afurika muri rusange. Gusa kugeza ubu ngubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntaco irabivugaho ndetse na Afurika, abayobozi ba Afurika batandukanye yandikira ntaco baramusubiza. Andi makuru n'ubundi yakomeje gucicikana ku munsi w'ejo tariki 8 ku mbuga nkoranyambaga nuko Bertrand Bisimwa abicishije ku rubuga rwa Twitter yanditse avuga ko mu minsi iri imbere urusaku rw'imodoka ruzaba rwumvikana mu mijyi bagenzura rwikoreye cyangwa se rutahanye impunzi, ndetse n'ubundi yavuzeho kandi urusaku rw'imbunde ruri hafi guceceka kuko bakomeje babisaba leta ya Kongo nuko amahoro agarurwa n'ibiganiro ariko atari intambara. Yakomeje n'ubundi ashima ibiganiro biri kubera muri Qatar. Ibi bikaba byatumye abanyekongo benshi cyane babivugaho, cyane cyane bikaba byazanye amarangamutima meza mu mpunzi zibarizwa mu bihugu by'ibituranyi nka Uganda, u Rwanda ndetse na Kenya. Aya makuru ya Bertrand Bisimwa akaba yishimiwe na benshi cyane dore ko impunzi zibayeho mu buzima busa nkaho bugoye, ariyo nka ya ndirimbo Rose Muhanda yavuze ngo wameishi kwa mashaka. Ni ukuvuga ngo babayeho buri gihe cyose batisanzuye, badafite umutekano, badafite icyo barya, icyo bambara. Rero kumva inkuru nk'ingiyi yo kubacura byabateye akanyamuneza cyane, bishimira iyi Twitter Bertrand Bisimwa yanditse, ndetse benshi mu materaniro bagiye bakora mu ma overnight n'ahandi hatandukanye bakomeje basengera iyi message ati ibe impamu amahoro abashe kuboneka kugira ngo impunzi twongere dutahe mu gihugu.
Andi makuru n'ubundi navugwa mu misozi miremire y'Umurenge cane cane ahakikije komine ariyo nyene yahindutse teritware ya Minembwe. Ahari tariki zitanu, tariki zitandatu mu Rwitsankoko hiriwe imirwano kuko twakomeje kugenda tubibabwira, ariko ahari ejo tariki 8 nta mirwano yabaye muri Rwitsankoko, ahubwo imirwano yabereye aho bita kwa Nyamaso, aho ni Gakenke, indi mirwano n'ubundi ibera Rugezi, indi mirwano yabereye nayo aho bita za Marunde, ariko iho barashe ntibigeze ba adivansinga kuko tubikesha abaturage batuye muri kano gace cyangwa se batuye muri ino teritware ya Minembwe, bavuga ko amasaha ya mu gitondo ahagana saa moya n'igice, FARDC ku bufatanye n'Abarundi baje baturuka inzira yo kwa Nyamaso, aho ni za Gakenke, hari ibiraro by'abaturage ariko kandi twirwaneho nayo yari ihari, bashaka uburyo bajana inka z'abaturage, gusa ibi ntibyaje kuborohera, nubwo hari inka zirindwi babashije kugeraho barazishorera, ariko twirwaneho n'ubundi iza kubatega ikirabo cyangwa se umutego, bituma bata izo nka, ndetse n'ubundi bari bafite gahunda yo kumanuka bakagera mu baturage batuye i Gakenke bashaka uburyo babica ndetse banabatwikira, gusa twirwaneho ntiyaboroheye n'ubundi yarabarashe, aha kwa Nyamaso imirwano ihita irangira vuba, gusa n'ubundi yaduhicuye yaratarahunga kwa Nyamaso, hahise humvikana urundi rufaya rw'amasasu za Rugezi, bivuze ko naho ari uwiyita General Ngomazito wari ukeneye gutera kugira ngo acanganyikishe twirwaneho, gusa n'ubundi twirwaneho yamaze gushinga imizi cyangwa se yashinze imbaraga zikomeye cyane, ntiyatindiganyije, icyo yakoze gusa n'ubundi yarashe umwanzi za Rugezi, umwanzi ntabasha gusubira inyuma, undi mwanzi gusa yaje kugaragara aho bita za Gihuha, ariko ntabwo yigeze arasa. Za Marunde naho umwanzi yagumye kurasa udusasu dutandukanye, ariko nawe ntabwo yigeze adivansinga ngo yegere abacu. Andi makuru n'ubundi twamaze kwakira yabaye ku munsi w'ejo, ni uko za Rwitsankoko naho bagiye barangiza abajenesi ku misozi itandukanye, ayo twavuga ni imisozi ya za Gatanda, imisozi ija za Pwenzero, ariko bitewe n'isomo bahariwe za Rwitsankoko, ubu bayirangiza nka kurya n'ubundi bahoraga barangiza Minembwe, ariko bagatinya kuba bayimanukamo. Rero ni uko byifashe muri kariya gace k'aho Plateau de Minembwe, ni uko intambara kuri none isa nkaho ihagaze, ariko umwanzi n'ubundi ntabwo ari kure na Minembwe, aracarekereje, amarembo yose iyo uri za Gahwera urarangiza hakurya mu Ibumba, ukarangiza Mayimayi, Mukoza, warangiza za Bikuba ukayibona, Rugabano naho nuko niko bimeze, za Marunde niko bimeze, za Gakenke naho niko bimeze, umwanzi mwinshi ari kwa Murima. Mu makuru twababwiye ejo, twababwiye ko ari batayo zibiri zinutse ziva Uvira, indi ikaba yavuye mu Burundi irimo abasirikare b'Abarundi, indi ikaba yavuye mu Bibogobogo, izo zose zabasha kuzamuka, bamwe bari kwa Murima, abandi bari kuri Point Zero, abandi ndetse bakatinze ubu bageze mu Ikarati. Ni ukuvuga ko nubwo bimeze gutya bitoroshe, umwanzi ari hafi cyane n'Umurenge, kandi gahunda ntabwo ari iyindi afite gutera Minembwe. Reka tubibutse ko ino mirwano yabaye Rwitsankoko yabaye nyuma y'uko bagerageje bari bamaze gupanga igitero cuzuye co gutera Minembwe, twirwaneho iza kubimenya, bituma n'ubundi nayo ishoramwo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo ibashe kubasubiza inyuma. Rero ni uko byifashe mu misozi miremire y'Umurenge. Nimba uri musha muri studio za Ndiwacu TV, turagusaba kuba wakora subscribe, nawe uhora utureba ukurikirana ibiganiro byacu ukaba utarayikora, turagusaba kuba n'ubundi wayikora. Muri komenti muze kwandika amakuru mukeneye ko twabagezaho, niba mukeneye amakuru y'amasisi nayo turi tayari kuyabagezaho, cyangwa se amakuru biri kubera i Doha nayo twayabagezaho, cyangwa amakuru y'ifungwa rya General Pacifique Masunzu, twebwe ntabwo turayikora n'umunsi n'umwe, ariko kandi mukeneye ko tubagezaho ayo makuru nabyo muze kubishira muri komenti. Mwari kumwe na Master Fred.